turasaba buri muntu wese ku itariki 25 z'ukwa gatandatu azaze dufasha mu cyo gikorwa cy'urukundo murakoze. Turabaramukije inshuti bakunzi ba IITV1 and Radio aho muherereye mwebwe mwese ku isi kandi tubiyegereza mu biganiro byacu nk'uko bisanzwe. Uyu munsi tukaba turi kumwe n'aba bakobwa beza bafite imirimo myiza bamamaye ku mpamvu zimwe n'izindi kubera ibikorwa byiza bakagenda bakora hano muri no mujyi wa Nairobi. Abantu babamenye mu bikorwa byo gufasha abapfakazi, ngira ngo subwa mbere mubona kuri kamera zacu tubazana, twagiye to launching ibikorwa byabo, muri imitima yabo irakeye yuzuyemo imbabazi. Siko bimeze cyane. Reka dutangire mwibwira abadukurikiranye kugira ngo twinjire mu kiganiro, dore ko abenshi bagiye bababona n'ubundi ariko n'abandi batarababona babashe kubamenya. Amazina yanjye nitwa Imyumvire. Amazina yanjye nitwa Imyumvire. Mugenzi wawe? Nitwa Gyozo Chance na Eme ndetse na mugenzi wabo utabashije kuboneka. Turabibutsa ko hari igihe twigeze kubasura bari mu gikorwa cy'urukundo bafasha abapfakazi, dore ko ngo bumva burya ububabare bw'abapfakazi uko babwifashe, ibyo bikatuma bakunda cyane kugira ngo babe bafasha abadashoboye, niko nabyita. Ese biriya bikorwa byanyu muracabikomeje kugeza kuri uyu munsi? Yego, turacabikomeje. Intego yanyu nyamukuru nkamwe mwumva ari izihe ntego mwashize imbere na ma objectives mufite? Intego yacu ni ugufasha abantu bose muri rusange. Uyu munsi hariho abantu bene wacu, akaba ari wo mvuga cyane, bavuye muri Kongo, nibwo bakigera hano ntago barabona uko babaho. Hariho abantu baba hano ariko badafite ubushobozi, hariho abana bagowe, hariho ababyeyi bagowe, hariho abatabona n'ibyo kurya. Ariko turamutse tubonye ubushobozi buhamye, kandi ntago bisaba ngo babe ari amafaranga gusa. Hari igihe ushobora kutagira amafaranga ukagira umutima ukunze, ushobora kubura amafaranga nkabona ikindi, ushobora kubura amafaranga nkabona umwenda. Hariho abantu bambaye ubusa hano hanze, ushobora kubura umwenda nkabona, nk'umunyeshuri ujya ku ishuri nkaba namugura amakaye 2, icyo gihe ariga kandi akiga neza. Ndumva ari ibyo. Nibyo byose mugenzi wanjye yavuze. Ntago twebwe twakoze association ari kuvuga ngo limited na amafaranga cyangwa nitwe twenyine. Turasaba buri muntu wese ufite umutima w'urukundo aze adusange, ashora icyo afite, haba imyenda, haba ibiryo, haba amakayi, haba ibitekerezo. Turabakeneye cyane abantu baze badusange muri association yacu, dukorane, dufashe abatishoboye, dufashe nk'aba bantu bagiye, murabizi bafite amafamiye hano barasize gutyo byenda nta kintu. Abo bantu bakeneye ubufasha, bakeneye ko tubereka ko turi kumwe. Rero turasaba ko abantu baza bakisanga muri association yacu. Ntago ari association limited, ikeneye abamama, ikeneye abapapa, ikeneye abana, ikeneye urubyiruko, ikeneye abantu bose. So turabasaba muze mudusange muri association yacu, n'ubufasha n'ibitekerezo byanyu birakenewe. Buriya kugira ngo winjire muri association yanyu ni iki gisabwa? Juste nta gisabwa muri association yacu. Ahubwo nawe uzaza gusa. Ya urashobora kuza twagufata nawe. Muri association yacu nta gikenewe, hakenewe gusa kwitanga. Umutima w'urukundo. Ubushobozi bwacu kuko twabibabwiye ntabwo dukora ibintu bihambaye. Twishurira abana amashuri, turambika abatishoboye, twishurira abantu amazu, ariko ntabwo tubibaheza nk'uko twabyifuzaga kubera ubushobozi bwacu ari bukeya.
so twasaba ubufasha bunini kugira ngo tubashe kubigeza ku bantu benshi kuko ni benshi bafite. ariko ibyo ari byo byose niba ushobora kwishurira umuntu inzu ukishurira umwana amashuri biragaragara ko hari ubushobozi bufatika mufite. Ese niba atari ibanga mwaba mukora iyihe mirimo mu buzima busanzwe ku buryo muparivena gukora ibyo bikorwa by'indashikirwa bingana gutyo? Nkuko twabibabwiye dufite utuzi twacu ariko ntabwo bihagije. Sapoti ni akazi kawe? Okay. N'abantu hariho abandi batangiye kudufasha. Okay. Kuva twabitangira dufite sapoti nkeya ariko nyine mbese nimba umwana yishura umwaka tumuha igice cy'umwaka. Okay. Ntabwo tubishurira. Aha, ibikorwa bifatika mumaze kugeraho mwishimira mushobora kwenimere ku rugero mukavuga ati niki birashobora kuba bimaze kubatwara amafaranga nka gute? Bimaze kudutwara 90 by'amanyakenya. 90 ubwo ni amadolari hafi 900 nanone. Ayo madolari 900 ukoze ikigereranyo ashobora kuba yaravuye mu basapota ndetse nashobora kuba yaravuye mu mifuka yanyu mbure yarashobora kuba ngana iki niba atari ibanga? Iryo ni ibanga. Iryo ni ibanga. Hanyuma kuri none rero nimutubwire ibikorwa mufite hano imbere byihutirwa abantu bagomba kugerageza gufasha muri ino minsi ya vuba, ibyo mwifuza kugeraho cyangwa se nibihe byihutirwa mufite imbere yanyu? Byihutirwa nyine ni ugufasha abantu imyenda, ibyo, amasafuriya, bari abantu bari bahunze ziriya ntambara, buri kimwe cyose, ibyo kwifubika, amamatera, imyenda, buri muntu azane uko abyumva. Ubwo ni ukuvuga ngo gahunda kuri none mufite tujuru niyo gufasha, ko se hari kalenda mwihereza mukavuga muti ku rugero iki gihe runaka dufite gukora iki gihe dufite gukora iki? Ni gute gahunda zanyu ziba zipanze? Nk'ubu nyine turi kubipanga ku mwisho ukwa gatandatu niyo turi gupanga gukora icyo gikorwa cy'urukundo, so turasaba sapoti ya buri muntu wese. Reka mbasabe buri wese agira ijambo rya nyuma avuga then dusoza ikiganiro. Turabishimiye, turabakunda abakunzi bacu, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Turasaba n'abandi batugana baraza kubaheza nimero zacu ahantu mwadusanga, dutuye Kitengela niho dukorera umurimo wacu. Turasaba buri muntu wese ku itariki 25 z'ukwa gatandatu azaze gufasha mu cyo gikorwa cy'urukundo. Murakoze. Right. Ikintu twababwira rero, turabashimira abatuvugishije, abadufashije, turabashimira. Dushishikariza n'abandi ababyiyumvamo bafite uwo mutima ko batugana, baradubahereza nimero zacu bazatuvugishe tuganire, tubiganireho. Ikindi kora neza, ineza ntihera, neza isanga imbere. Yego, ari byo. Right. Rero abari badukurikiranye mwebwe mwese ngira ngo dukoranye ikiganiro kitari kirekire n'aba bantu, ariko biragaragara ko ibikorwa byabo bifatika kandi byari bikeneye ubufasha. Ni ukuvuga ngo ubufasha bwa buri wese hano burasa n'ubukenewe cyane. Tubibutsa ko association y'aba bakobwa ikorera hariya muri Kitengela, ndetse ababasha kwifuza kubagana bose namba yabo turayipininga hano hasi, then mube mwabasha kugira inama mwabaha, dore ko bafite umutima rwose w'urukundo ndetse bahahajwe n'ibibazo bitandukanye sosiyete igenda igira buri munsi. Tubibutsa ko twari turi kumwe na Aime ndetse na Chance, abagira neza niho nabita. Hanyuma kuri microphone twari muri kumwe na Ruteo Kajiste. Ibiganiro nakagaruka ku itariki 25 z'ukwa gatandatu. Kamera zacu zizabana none za switchings on hariya Kitengela mu bikorwa byabo by'ubugira neza bya buri munsi. Ciao ciao.